iratembea but hakinyinya tegituike no constitution mundu ucio ni giciarwo ri ari okuo ngirero ri ari okuo ugithoma ri ari okuo twario na ngarero tukarigene guko mubunge tucamanagia hau au tukinywa cai nake mundu ucio experience ena ri out of this world na ngwire kama waka ngethe uriri wabirie wira wako wa journalism ndamenya rita ria mbere kugirwo ni kamera urathie live toko ni weciragia nginya tongika ati tondu you did not have you did not have the experience no tha icio no ngiukirio tha ikumi cio tuko no nengerwo microphone ni thikwaga wakuga niguo because na kitu kutumita learning curve and you cannot onogikate kana wikate no nginya ungithie through that learning curve koguo ri no nginya tungitekira tarurire rwitu that angikorwo nitugugia na say thini wa siasa cito thini wa siasa cia bururi no nginya tungikorwo na andu aitu mena experience no nginya tukona tuitu turerete niguo no rutwaguga hindi cio turithia kwa andu arege taru kwa mwana ri Jimmy Angwenyi ri ti guthoma thomete muno acha but the fact that nerutete bunge tamu ithathatu 6 terms 30 years thaici niwe minority leader ucio niwe munini wa Kimunya andu ka mutuguo nyambutaka pecking order munene witu ni president akachoka na deputy president na baigiri na betha ni speaker na bainya ni deputy speaker na baitha ni leader of majority na baitha to ni deputy leader of majority kogu mundu ta Jimmy Angwenyi ni namba 6 or 7 muraini kogu mundu cio maundu mari ena mo na ugiuri naguo na influence iria ina thini wa thirikari iguru muno uguo gikuyu tuthome na twithomithie kurera atongoria riu nigetha tuherende tuwe ori tuthimoro eri moikarathi muraiguanire atia muracirire atia murita abunge ethi aguko Afrika gitumi kinene kia gikundi giki kia mbeu jutho ni kuga atiriri uguo turauga ni tugubata kurera atongoria ituri twenda ku take that conversation kuma gwi Kenya to a region tondu mathina maria mena mbeu juthi ya mundu wi South Africa mundu wi Egypt mundu wi Ghana kana mundu wi Malawi na mundu wi Moro we have realized they are all the same. No domwe haya uhoro wa technology ri ucokete uga take the world igakorwo a global village ati thaici maundu ta ma wonjoria maundu ta ma communication no uhoro wa ICT ni turehete ithuothe tugakorwo tagacagi kamwe lakini ni nginya takabuni ta Safaricom maratuika nio marathie kuruta wira Ethiopia tondu maundu ma technology matumite tukorwo tutagicagi kimwe kuthoro ni atiri ni atia tunge exchange ideas ici now one of the things that you have done hari na mawatho turabatara kuhitukia not just as a country but as a region to ni gutuge na bargaining power thini wa globally no gunya as a region tunge na thauti imwe na atongoria meyo kafeni manageria uguo na ungeririkana he mundu etagwo Gaddafi Muammar Gaddafi wa kule Libya na Muammar Gaddafi augite tuke na United States of Africa endaga Africa ekoro bururi umwe ta America na gitumi kirona bururi ta America makoro meta a global economy ni tondu mena ni amwe so harmonize the mode macho taru githie the respective states USA shikoragwo tare they are very independent but nikita go United States of America to states issue the shigo kama gatwika one United States of America na makoru mena numbers mako mena GDP mako mena mode macho mothe mako me global power thoko ekanene yes noru Africa ri muthungu kiria gitugayania na nikio kora taru kwa muhano Kenya ri hena mumathai wi Kenya no gewe Tanzania hena mumathai wi Tanzania ugithina guko Busia hena mu baruhia wi Kenya na hena ugiwe Uganda kugure thuki ona ugithi hari ari sorry hari ya northeastern kwe Shumari we Kenya na Somalia kugu ni muthungu kire agitugayania in our boundaries atekurura na magaya na goria mekwenda gutu colonize kana ule mekwenda gutwatha it was not based on any facts no go tro yatiriri if we have
to have a bargaining theni wa globally we must speak as a region. Tuna mathina maitu ni mamwe. Taru kwa muhana uri he undu turageria kwitukia thini wa the whole of Africa. Kitu tweta whistleblowers bill. Todo ugirikana he karugano ga trendere muno I think 1 or 2 years ago. Ka mwanake wa kure Masai Mara University. Athia akirekodi uri BSc yago Masai Mara University akirekodi nagagiuka igitwo the Mara Hests. Nagigibie muno. Mwanake ucio ni afutirwo wira. Haya. Todo tutiri na protection ya kindu gitagwo whistleblowers. Ungituika taru tuge gukuona hena kaundu karathi ururi uge ni die jera munene ri uge ni kwira munene amene kuinuka who will protect you. And we're saying not tugufatara maundu macio not just in Kenya. Todo kire kiraturia muno in our region uhoro wa beer cia mwingi. Haya wauga uhoro wa urumwe wa Africa bargaining power ithiguru ya Africa ne tokeroko urumwe wa ruriri rwanyu niguo ruriri rwanyu rugayukire ungiuga ati hau mwesh ruriri rwitu ni turafatara tuteka mucemanio na ni tugufatara ushira tutaruriri na tuje turia tiriri ni kutumite na ni kuturathi na tugia tiriri ku twenda guthire tugukinya atia na he fata turikanire ati hindi yo gituke tukiuga ithui tutikorwo na macani atikorwo na kahwa tukoragwo na mbembe na waru na gucirie gitumi kiye gitumite tugayukane uguo muno na tukorwo tutirahota gucira undu umwe. Our main problem ni uguo tondu twikagirwo andu metagwo mu Kenya tugekirwo kiondo kiu kimwe and the assumption out there ni ati mathina maitu ni mamwe no muthinyo ngongere gwiri atiriri Nairobi iri andu aria aingi muno ruingi muno Nairobi ni Gikuyu no riu ri mundu wi ka wangware ri mundu wi Githurai ri mundu wi Kangemi ri uramwira uhoro wa kawate uramwira uhoro wa waru ate uramwira uhoro wa mbembe ate na ria tukurealize uguo tumenye diversity ya mundu gwitwo Mugikuyu is so different that Agikuyu ni tukunyitania Gikuyu no ginya tugitekia ya interest ya Agikuyu aitu othe wherever they are. Ugithi kundu gwitagwo Mombasa ugithi kundu gwitagwo Lamu heko gwitagwo Mpeketoni na Mpeketoni ni predominantly Kikuyus. Acio matire macani matire kahwa matire waru matire bebe mekuria kwa tourism. So how do we appeal kwe mundu ucio Mpeketoni? Ugithie Uasin Gishu hemwe ku Eldoret wikaraga na athonitu. How do we appeal kwe mundu ucio na tumunia ati ndeti tugiko turarie nayo ni ramu favor we but twacokie tugiuga ati Gikuyu ni tari Kiamba Kiambu Nyeri and we forgot majority of Kikuyus who are in diaspora na nikiro na tugayukanitio uguo tondu aria mokite gutuha tondu maenda kura citu mamenyirie uguo magitugayania moka moro magatwira uria twenda kuigua mathi Naivasha makera andu Naivasha uria menda kuigua mathi Kiamba makamera andu uria menda kuigua mathi Nyeri makera andu anyikire menda kuigua na nikio kuona tugayukania. Haya thengio muno ni ndona mundu gwitwo Mwangi Tokara arauga kama witu ucio ni uhoro wa ma ni twahurire atongoria aitu muno ithui atongoria anini twathie gukira turingagwo kiongo ukaringwo kaigwa ko niguo mundu gwitwo Mwangi Tokara aranyandikira message goko studio tuna mwashimu wa kuria wa Kimani ni mubunge wa guthurwo ni andu akuria kundu gwitwo Moro na agitonya Moro ni ndakaribishwo ni mundu wetagwo Maina. Thengio muno Maina wi Moro uranjira kama uria muhesh uhoro wa thitima cia Turi Farmers miaka 5 ma Turi Farmers muhesh andu aya matari magia na thitima kama wakang'ethe he fata kwaria ma andu a Turi Farmers matiagite thitima miaka 5 andu a Turi Farmers magite thitima miaka 50 because kumariria andu acio mathire farm-ini iyo twayo wiyathi matire magia thitima. That is a fact. Koguo andu a Turi Farmers andu a Ndenderu andu a Kadakomu kuria gwitagwo Nyakiambi andu he andu wetagwo Kapsoit kuria Sachangwan he andu metagwo Kwadungu ni haria St Andrews
nona ma Kiringit water ma Kiringit na hau thĩinĩ he handũ hatarĩ thitima andũ acio matiagĩte thitima mĩaka 5 he bata kwaria ũrĩa kũrĩ magĩte thitima mĩaka 50 years. Yes, because kumbaya twagire we they have never had power. Na kama ngenge ndoire gite kĩa Moro 4 years ago. Penetration ya thitima yari 27%. Daije tu atakome push ga Kenya 65%. Tutiturakinya hau. We have not got where we want to be. But we are getting there. Na jira andũ Moro mathina ma thitima is very crucial but also very easy. Tutwarire. Tulifama square transformer. Tweke transformer yole kwende twekere enge. So once we solve that problem, it's done for once and for all. So mundu ucio we turi farmers, mundu we kada komu, mundu ucio we haria rehema haria kwa ndungu, mundu ucio we capsoid, mundu ucio we kada komu ko Nyakembi. Ndama ya mutu na thitima na mufango ucio weho. No tugaga tutigiota gwika maundu mothe muthenya umwe. No tukuria transformer cia mufango ucio weho every year, at least for the last 4 years no tuko o mwaka ndage na transformer kindu nyanya tugatwara kureire na thini wa mwaka turambiriria the 1st of July kwina ingi 6 iroka na he handu hangi ndabanga ingi igire iguka nemwe yacio ni itura ria turi farmers thengi muno na ngwiciria ona ku kungi kuringana na maina wake mata ukirore ona andu a Mikeu ngwataniro matangi ndenderubi ona othie wona transformer cingi hari ona kuo maikirie na nemega taru hindu ingi twari haha ri he mundu wandikire message kuma Gacora na mungi watumire message kuma kiambiriria na makiuga matina thitima na tukimera na tukomatwara thitima na thaci mena thitima ona andu atu farmers na andu adenderu thegio mwachi ni gukua undu ucio no rito na ukeranira na ukahingia he mundu etagwo Alex Gatondo wa Kamau Alex Gatondo wa Kamau arajira Kamau ra muhechi nekete wira mwega wa waki wa structures cia mathukuru mathukuru ni ugeretie no hakinya ni uhoro wa basari ndinahota gukinyira hi ciana nyinge kana ciana ciothe riu arenda kumenya uhoro waku mwacimu wa kuria iguru rigie basari kwaje ciana iri irathie form 1 thegi muno ni ndu wa kiuria kiu by the basari ko yanyu ni ito okay na CDF he undu mo turamenyire nitujokata ku make process ya basari very painful experience na very expensive totoraga ndu atiriri uke wa form office uthi wihurie utware cukuru utware gwe chifu utware gwe pastor ucokie ituike vetted niguo heo mbeca icio ni step inyanya aikoro mwana ucio rathomera Mangu High School etetwo Mangu High School koguo ume Moro oya matatu okay Kiambu okay Nairobi oyengi athika niguo uthie Mangu wihuririo niguo ucoke uthie wethe chifu uthie wethe pastor ucokie wacokia ri form icio ciothe ciatukanirwo ri twakwo twina form 12,000 twina $1,20,000 koguo na twendete muno ri no hira mundu ngiricigana igere cost ya mundu ucio ya gwetha ngiri icio igire ri ni $3,000 so mundu ucio ri they are worse off but ya guthirite gwetha basari is more. So what we are doing now on next week Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday netwauta program ya guthinguka ward citu ciothe and it's going to be a very simple process. Oka deta na mucamanio ka ngunengere form hau wihuririe hau nigetha chifu waku akorwe hau nigetha pastor zaitura riu makorwo me hau usainirwo ni chifu usainirwo ni pastor audigere form weterere bia cithie cukuru. Good no ahuthirio rugendo ndayuria atiriri pastor na chifu marokira ha uheanine wa basari tondu wariri he bata kumenya mundu ucio ni wa itura riu tondu basari ya Moro ni andu a Moro ti andu a Naivasha na ti andu a Njoro na ti andu a Kuresoi na koguo mundu uri ko wina wira ati we wa itura ria tuga woga we wa ndenderu ri mundu uri ungihe na wira wa ndenderu ri no ngacifu waku kana pastor waku na nikio tuhuthagira andu acio no uru tucokete kumenya ni ati the process again has been too
painful and too expensive. Like turuga next week Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Notice you nego thimakanitha mothe Sunday no. Waigua twatangatha kwina mucemanio wa basari wa Elbagon uka na no amenya mwana waku kurietitwo no tondu ino turaya na aria marathi form 1 na aria metotwo college kana universities uka na details ya mwana waku wiyuriria hau na go turekene universities by the way nego the three rutu othe aria twitaga moral technical and vocational training college othe magiuka makihuria kwa na chifu hau kwa na pastor hau makimasainira tukimera coka icukuru na all aria mokire na mayuririe turama degree 10 o mundu mathi metha okay ndayuria atiriri muhesh watwira ati ni muricivaga mahoya degree 12 ma basari in the minimum na mbeca iria hi mugwika ati ni degree ta 2 imundu angiwa ciana ta degree mucithomithire ki uge atiriri iuri mbeca iria cio ni ici ciari jiguai leke jo ciana 500 ndicirire fithi yothe ireki idea ni gukwagirwo kuri no riri mundu ule wina thina wa ngiri icio igiriri na mundu ule wina thina wa ngiri 20 mena thina umwe tondu muciari ucio agite ngiri igiri niguo mwana wake athome utangimwe ngiri icio igiri mwana ucio ndeguthoma koguo ri no wende muno guthomithia andu acio ngiri 1 mariki yacio ngiri 5 so you have uko wina andu matarathoma kana they are dropping out of school no let shock no let tweka ni atiriri kana ule ni njega garu out of my own way basi kwena ciana tamagana matatu ma 8 around we have now around 308 aituthomithagia cukuru yothe tondu nditaru mucemanio twathire he mwana gucemania nake ani kio ndenda gwitwara he mwana ukuona uyu na wahe ngiri 2 kana ngiri 5 utangimuthomithia ndagathoma ngirire ithano gutwika west taru he shushu urahurire thimu muthenya wa Tuesday ena kana ga gutigirwo ni mwari the daughter died agitigirwo ashugirwo arere moiretu akua kana ukaragire max 398 kare to shukuru etago Marymount Marymount is one of taru thimu iria huriru nginya ni abunge makiwe hindira mwana wako athi Marymount there are so many no rule shoshu ro ga rule ni ande ndathi Marymount odi hotai ndenda ujethere day school hari atwike ni aguthi mwana ucio ndirona ono kimwe ngiri 5 o atiga ngiri 10 ono ngimwe 20 ndagiteitheka so ndamurie ndukayana wasiwasi na munyakani ati nake coincidentally ra ulire ndi mucitu na mutumia na my wife athomeire Marymount ro aigwa rukana rugaja na menya tiga ni nikuteithio ndateithio ndingiathira Marymount iyo tutiegecemania tutacemania mutumia kwa university thigecemania na we university ko toko indo tutingire aria turi rwaje ndukage na wasiwasi mwana ucio ri na njira ne guthie mono next week ne kumwanto kumuthomithia ko hena ciana nyingi ile tucemanagia nacio that have those extreme indicators taru andu ametago aikwetiri ni moya citagwo wings to fly mathigo kamaro ile ciana only 4 in the entire constituency. Out of those 4 committee ori tado dina representative committee ori maraunire ciana 12 who are extremely needy na metro national schools, but out of the 12 maraunire ciana inyatu to damera icio inyanya ri digirai ni kuginya kogo hena aria makoragwo matino hoti completely netoya na tukamotho mwithi. Aya thank you muno wagweta shukuru wa Marymount ndari kana Mr. Gatune wa Marymount dikana watoire ko ageke muno ona wakure Mr. Gatuna. He is a very good man. Murata wako muno. In fact ne athomithire my wife. Okay kone hari akiambiriria ni anjiraga ngitatia ngogo ndi muikirie ciganona ndechiri horo wa riri mwashimiwa aciaria yae muri tatongoria mubatie mumekire ate nigetha matige kuhoya he bata wa gwiciria horo wa empowerment ya society na nema no he mundu basari o mwaka no ngimuteithia mundu ucio akorwo ndarabatara kuhoya ri it's a better plan and a longer term plan na undu mutu tugeretie gwika and we have succeeded no jue that we have succeeded ni wa mwanori he bi chitago cia women enterprise fund todo lakini gwire kama waka ngathe kuyaro ni thiku ici fegi
it has become so difficult. Urathi ugetio security, ugetio title, ugetio logbook. Mundu ucio nĩ mena title deed, mena logbook. Ati mundu nĩ aguthia kombe mbia bengi. Andũ anini. Koguo twatigire andũ itu uthi gukomba kwa andũ metagwo Shylocks. Na Shylock kumathia makwira ni 10% loan. No ni 10% per day. Ugicoka gucokia guthi kuriha mbeca icio your match was off. So ureto ucokete kugira andũ ni mebange thini wa ikundi. Tukamahe mbeca icio. Tobagia na ngiri kana rimwe mwarikie mukoya ngiri 200 kwakinya 500 kwakinya up to 1 million. Na so far for the last 4 years nituyanite milioni igana rimwe ya 180 million shillings. Kuri andu kuri kundi taru warufaga yeye kundu getagwo smart mothers aya no nyenda kumacerera smart mothers. You should visit them. Na kiria jaga 2 weeks ago twamaire ngiri 950 na andu acio every 6 months magira between 500 na 950,000. Andu acio na ndi dona form ndi dama chamani na makioya basari because matete guthi na mbere. No maitia mangedo tumekire especially beu jithi na athuri matiendaga kuungana hamwe. Na nugo tugete kugeria kwira beu jithi na kwira taru na tu I have a very good officer witagwo Rachel putumia mudutagwo wa inaina mahare Elbagon. Na ure turikani nake ni ati uhoro wa Women Enterprise Fund thia toginyathie kuyatumia peke yake. Twera atumia icio ukai na athuri anyu. Athuri atwihocie thini wa self help ici ukai mwe mbeca ici muthimu ikero nacio na mutwike ni muto kwirugamirira. Niguo mbeca cingicitagwo cia Uwezo Fund. Tarifa ici ni tuwotete one of the mistakes we had ni ati mbeca cia Uwezo moro cia na gukuringana na okowe my supporter wakeheo na maitia makohe mbeca cia thirikari supporters ni ati matirihaga tururi koru we kurata wako ari wakeheo gombori ameru ni kuona ru au ni hwagiro guteithikira. Koguo ri tura focus it for the last 2 years ni ku make sure ari othe makombeiru ni macokia. Na muthenya wa ira ndirerwo ni my office ati ni twateta ku collect 7 million kugo twina million mugwanja fegi cia Uwezo Fund. Koguo now in the next 2 weeks ni guthi kugira those groups especially are me organized now they are doing something. Ni kulima mulemaga mwikudikia boda mwikudikia ndumendagia miji whatever you do an organized group ni tukumwira muke mwe mbeca icio muwe muthimu wajorithie mwote gukora thini wa biashara tondu tikikeno giakwa ati gukona kuoya muhoya ni njiraga andu akwa ndikena muno ati tugicamania unjirage higana ria raji kana magana mera makuri raji no ingota guguteithia wirugamirire it's better for us. Niguo good na ndaigua kukwanywa gado nimefagite wega tukundie. Yes. Hiyo ni ongozi mzuri. He mundu retwo Lois kumagacora arajira kama ujo shokia ngatho kuri mheshimiwa wa kuria ni tuonete utheri guku matawa Lois kutoka Gashora nyenda guthoma ciothe. He mundu retwo Mwangi aradirikania ati thini wa bunge korogwo wa committee ya finance. Yes. Haya riu ri ati he milioni 600 arenda kumenya kuria ire cia barabara ya kuma Njoro guthie Moro. Niguo we wrote finance committee within our budget committee. Yes. Barabara ya Njoro ni tukoretwo gitugia muno na toni njui ni uceraga matura maitu. Barabara yo ni ikoretwo gitugia muno na andu a Moro maririte manegenete kinya magatuika ni mekonoga ndu wa barabara yo tondu twairwo he mundu wairwo wira wa kuta barabara yo na gikoro mundu ucio wira wa madena capacity no maheti ari this decision mikagwo guku Nairobi na oro wa procurement na nevata mundu wa Moro umenyo ati procurement ya thirikari ti mubunge utawira ucio tini juga no gwaka barabara mwiro ucio nditaminagwo ni ministry na ego ko Nairobi na maikaraga Nairobi tio maikaraga Moro. Koguo andu mathia makaihuria maratathi makauga ni ndina ni ngwata wira uri na maratathi maya guko ni ndutete wira uyu no gakora ringi mundu ucio ri ugwarauga tiguo kuri na ugo ni guthina twagire naguo munene. By the time mundu ucio acoka guka twiko twena ni ngithina ungi wa kirathi ni kirathi mureko kithina kia mbura hindi ru tumari mahiri tugitangatha wira ucio ri
turima twari tunini mbura reke kiure haya kwi marori na moro ni kuraga ko ne kuraga biyo marori mange metagwo ma team cells na ni gwakiura macoke makue migogo irima riu rirari hoira ri ugicoka guthie ruciu ri nena hire ni dem koguo scope of work kana farafai gutuka ni athuka makiria so at first no tota ku allocate around 380 million cikituika budget tigana guthondeka farafara iyo so we had to look for more money na nikio becho cio mwagira uri horo wacio so we able to get 680 million na turamera kethini wa farafara iyo na turabia procurement process na award do that in here the award has been given to between when you give the award no ginyogea na appeal mundu hi ugiona ta hi ne ndakuna wira ucio ndonire magena time yo ya ku appeal na road process hiyo ya thirari now we have a new person on the road and a contractor on the road with a contract ya 680 million. Secondly, maitie magi mekire manene muno ni farafara itu ya Joromoro ya classify to as a Kera road. Kera Kenya Kera ne ya Kenya Rural Roads Authority na rural ri ni farafara cia maram ti farafara cia nami koguo allocation iri ikoragwo thiini wa Kera ri ni besha nini ta Kenya National Highway Kenya haina indo for you agire korwo Kenya not Kera. It was supposed to be a Kenya road, not a Kera road. No really Kera ri no meru rural authority kula ndo mendaga ithie ku niguo na mahota gwipenya magike maundu ndikwenda ukiarie muno no yathie Kenya handu matindaga farafara cia Kenya but that's one of my things I said the only way to get a permanent solution ya farafara ya Joromoro ni tuike classified as a Kenya road. Pero gwira kama wake ngale ni uthodagira Thika road ni rwakora pothole Thika road acha ni uthodagira Mombasa road ni rwakora pothole Mombasa road ona tinde kirora mio muthenya yes tondu hena they called it a maintenance kemundu koragwo heto wira wa maintenance throughout the year gukigeka limo guo hau but Kera roads don't have that so adwa moro mukene ati once we now that farafara no tucoketo kumicoke thini wa Kenya tueka eno tureta rebuilding of the road because what you're doing is come rebuild ni rebuilding to farafara atire Kera ya koyo the prajeru neto thie to memomore yothe to make a fresh ethie all the way to Mount Summit twari kioguo it will have money every year tore farafara ya kuma na Ikuru guthie Eldoret that highway ya go thisaliga sitangwan do ikora poto to hena mundu koragwo heto wira throughout contract etathiraga continuous contract maha wauga ate yabete ka heo contractor utari na hoti ni local contractor of course local contractors ona ne matuguithagia thina uri tunaguo munene kama wakanya thina na rimwe ne akohena thina taru he murata wa kwetagwo mugo ngana tagwo ngonyomu arawite maitie mari manene mekega thini wa Kenya our biggest problem is our local contractors and yet adu mawira mafara citu mahe mucaina ri tukanegana tukauga mawira maitu marahe China ne matiranga no kama wahe ri ndari no hoti na ndari na kio you know once you are given LPO local purchasing order weyo marwa magu wade ni wahe wira wa guthondeka farafara no wa milioni 500 with that letter go to any bank they will finance you no really adoya matida gwikogo they want to use shortcuts pero na ginya taru farafara yo mundu cio wahe to wira ri we had a very big problem na andu mathite makane na marori ma ku makuage maramu mundu akwira mheshimiwa rudeithia ndanageria mundu airwo Joromoro marori makwa mundu wira wiki igiri ndari hu and this is our biggest problem in our contractors so na tono waragia na andu na makuigua gari era wa local contractors matie gutuguithia nego tondu ni maratuma wira witu kurwe muritu muno twako ni turahurwo ni Wanjiko tondu mucio wanjikirie kurari oiwe doya te contractor oinewe kegeri nereme to guthoreka farafara to ne gato hathurire no ruri ndahurwo bara tari yako tondu woguta wa mundu ungi
ni agutaria na ndenda kukuta wira kwa aya thengi mweshimiwa ndenda wambe kunde gatubia ni ndona wewe mundu wa gatubia tuikirie o hanini twacokereria ne guthina mbere na kuria ciuria iria muroria goko studio twina mweshimiwa KK kuria wa Kimani mubunge wa guthurwo na kiama kia Jubilee ni andu wa Moro kura na Kuru County kana ti Jubilee ni Jubilee tuko pamoja bado tuko pamoja tugushigishwa after the break Trash, querería.